Abuyani, munjani? Salibonani lonke. Ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibe ngiliphathelena elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Linjani sisi? Bengicela lingiphostele indaba yami. Ngiyindoda ngileminyaka engu-39. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kuyangidla mihla lamalanga. Ngabuya lapha eGoli ngingelalutho. Lami ngangizodinga ukutshintsha impilo yami. Ngafikela omunye esisuka sonke ekhaya. Wangiyamukela kuhle, angifuni ukuqamba amanga. Wangiphatha kuhle sibili. Lokho okokuthi umuntu uyatshintsha nxa eseseGoli, hayi ngakuzwa kwabanye. Ngahlala izinyanga umsebenzi ungavuki, kodwa hayi wayengithembisa ukuthi ngizowuthola. Kwelinye ilanga uHomi wabuya ejabulile esithi kulomunye umlungu ofuna ugarden boy. Sajabula sonke laphana ukuthi uNkulunkulu wayesephendule imithandazo. Ngahamba kulocation ngathola likhiwa elimhlophe. Lami ngikhula ngangifisa ukusebenzela ikhiwa. Kwase kufezekile. La ngitshela okufanele ngikuyenze konke kanye lesalary. Yayi right sibili. Every month wayengiholisa kuhle. Ngithumeza ekhaya lami ngisithengela impahla. Ikhiwa lali ngithanda kakhulu. Wayesengiphatha njengesihlobo umntanakhe. Waqalisa ukugula. Waya esibhedlela wathi ama-kidneys akhe ayafeyila. Wagula isikhathi sibili. Wayehla noma umzimba wakhe wawusukhanya ukuthi uyagula. Wayefuna ikidney. Izihlobo labantwana bakhe bayala ukudonate. I remember engitshela indaba leyo ukuthi abantu bayala ukudonate ikidney. Babesithi usekhulile vele ngangcono eyekele okwekidney lokho. Emelele isikhathi sakhe sokufa. Mina without even thinking, ngahle ngavuma ukumpha ikidney yami. Wangibuza kanengi ukuthi uqinisile yini, ngavuma sibili. Ngathi ngivuma, angizange ngacabanga ukuthi uzonginika imali. I just offered to help. Ngahamba kuma test konke kwaba kuhle. Basetha idate lokuya operator. Sahamba konke kwahamba kuhle. Umlungu wami waqalisa ukuphika. Kumbe after some weeks wangibiza wathi inhliziyo yakho inhle. You never thought of anything kodwa wangisisa. Wathi for that I'm giving you 2 million rands lendlu yami eseDurban. Ngaphelelwa. Ngacabanga ukuthi maybe ngiyaphupha. Wabiza uloya wakhe wayenza ipaperwork yonke. Sahamba endlini leyo eseDurban. Wangipha amaphepha endlu. Wangicela ukuthi ngisebenzise kuhle imali noma nxa ngifuna usizo ngimtshele. Yena ulamaplaza alenkomo lamabhiza, so lami ngajoyina khonokho lamanye ama-investments angipha imali lanamhla. Indlu yi-5-roomed house phakathi kwe-estate. Yikho engihlala khona namhla. Ikhiwa lanamuhla liyaphila. Indaba yaqalisela khonapho. I was happy ukuthi lami okwami sokuyenzile. Kodwa imuli yami kanye lezihlobo bathi ngithwele. Abafuni imali yami. Kungafa umuntu they blame me. Abazali bami vele abafuni ukungibona. Inotho leyi ngangisithi izophakamisa umndeni kodwa we are divided. I miss my family. Next year ngifuna ukulobola but inzwa bethi ithi that's why engela mfazi lo mntwana ngoba uthwele. Kunzima bakithi. Yiyo ke iconfession esithole kubhuti wethu. Uthi yena wadonate ikidney yakhe, umlungu wakhe wabempha imali lendlu kodwa imuli yakhe ithi uthwele. Ngoba lapho hlala khona le mali leyo lamabhizinisi bathi vele uthwele abafuni anything to do ngemali yakhe.
kungafa umuntu bablema yena. Oh, it's a different story lami engayireceivayo. Yamangalisa because mostly vele abaningi babuya besithi hey nithwele. So lo wabuya la esithi abantu bathi nithwele kodwa nithwalanga. Kuyayenzakala sometimes. Ukuphumelela okwenza abanye abantu is not ukuthi umuntu uyabe phumelele ngenxa yokuthwala. Umuntu uyakwanisa ukuphumelela ngezinye indlela ezitshiyeneyo. Angithi ziningi izindlela ezokuphumelela ngazo. So abanye abantu asisazwisise these days ngoba izitori seziziningi ezikhulumayo about ukuthwala. So vele uma ungabona umuntu elemali vele ucabanga ukuthi hayi vele especially ma umuntu wabuya ngapha edubeke ngelalutho usizwa kuthiwa ule 5 room house vele usokuthenga istory sakhe soyaleso uyahla uthi hayi ngamanga. I understand ipain kabhuti wethu ukuthi abantu abasamfuni efamilini ngendaba yokuthi usele imali. Yena wayicabanga ukuthi imali le injani izosiza imuli, but imali yona le sidivide imuli. Abantu bathi uthwele vele abafuni anything to do laye. Kunzima because ezinye izitori esizitholayo ezokuthwala umuntu uyabe sithi imali yami angikwanisi ukusiza izihlobo, kodwa lo imali ayisoyokuthwala kodwa akakwanisi ukuphi izihlobo zakhe because izihlobo zakhe aziyifuni leyo mali, zithi yena uthwele. So hayi kunzima. Please comment, like and share, and also please subscribe to channel. Ngiyabonga ngokulalela i-episode leyi. Ndaboga.